umkikizo waqhuma umkikizo ngokufika kwami la. Uthi lensizwa asithi lensizwa lena hayi. Ningaqala umkikizo ngoba sazi ukuthi uzawungena eneswini. Uzokwazini ukushaya isikali? Uzokwazini ukufika ekhaya na? Ngakikisi kakhulu ningajabuli kakhulu. Uthi wena wasethi uthi wasethatha iplan. Elikhulu iplan waselimisa lapho. Wathi wamnamzana gibela la leli plan. Uthi ngaqala ukuthi leli plan ngizomisa kanjani la ngoba leli plan lisokwa nje mangigibela kulo. Uthi walimisa lama uthi ngagibela kulo. Uthi ngithenga iphezulu. Mangiphezulu kuleli plan wathi lathi lelizwe yathi le ndoda kukhona into ezophuma lapho ozobambelela kuyo. Uthi ngahlala lapho phezulu lento ayazi yakhamuka lento ekufanele ngibambelele kuyo. Uthi kwaba ukuhlulela kwami ngabuya. Umangibuya sho njalo lo Mshumayeli. Uthi mangibuya ngafika laba bantu badumala bonke bakhala bonke laba bantu ngokubuya kwami ngoba bese benenhlanhla bethawu kwangcono nathi samthola umuntu okwazile unqoba wangena ezulwini. Uthi le ndoda ibese ithi le ndoda engilandile bekufanele ungangeni. Into ekwenza ukuthi ungangeni lengane yakho. Yayibona lengane. Yayibona lengane eseduze kwakho. Uthi ngase ngiyayibuka lengane. Sho njalo lo Mshumayeli. Uthi ngase ngiyayibuka lengane. Mangibuka lengane ngathi lengane yafana ngane ingane zakithi. Ngayibuka lengane uthi kodwa lengane iyafana nengane zakithi. Uthi wathi yona ekuvimba ukuthi ungangena ezulwini. Uthi ngase ngiyakhumbula ukuthi hawu kambe ngathi ngisemadrobheni ngase ngidibana nentombi. Kanjani lapho wena ndoda? Kanjani? Uthi ngase ngiyakhumbula ukuthi ngaya edrobheni ngadibana nentombi ethize. Ngase sidlala umdlalo wamathabhana. Lithi izwi lengane bangakayihlawuli wayifaka emndenini iyona ekuvimba ukuthi ungene ezulwini. Kuyaye ukuthi sekulungiswe konke bangcwele. Kuyaye ukuthi sekulungiswe konke. Ukuthi ibani akayithole namhlanje lotho amamiliyoni. Uvuye kusayine basayina abantu bakini kusayina bakomali bakho kusayina uShembe. Shembe wasayine ukuthi lo muntu lona manje na siyamkhipha ekuhluphekeni manje na sithi akaphile abe nezinto zonke kusayinwe uNkulunkulu kusayina bakini kusayine nabakomali wakho ebese yaqhamuka lengane encane eyachithekayo ithi akakwazi ukuthola lezi zinto mina ngisehlathini. Ngaleso sikhathi mangabe sekukhulunywa kanjalo khuluma kanjalo lengane bonke abasezwini bafikelwa amahlone bese bekhophoza bebheka phansi bethi ayikho into esingayenza ngoba ingane isikhulumile. Nkosi nami ngiyingo angingo wakho uzawuthola kanjani umsebenzi uma ngabe wena ubaba wakho waba njengenkomo
inkomo ngeke nibone inkomo abantu basemakhaya kambe khona abantu basemadolobheni inkunzi yenkomo mayidibana nenkomazi lapha fike nje ibuka ithande isho phezulu bisishiya kanjalo ihambe hambe ibuyelele kubo izawusala lenkomazi leni ikhipha inkonyana manje labantu esintwini akunjalo uma wena uke wabona intombi wasudlala umathandana nayo wasushiya lo ngane uthi lo ngane wasumaqedela lo ngane wasushiya kanjalo wathi ayibe ichwanele enyoka ayibonele njengenyoka uthi akume kanjani lapha leyo ngane leyo uyinika ukuhlupheka okunguna naphakade ngoba lo ngane uzolokhu uthi yakini uthi mawudlula emhlabeni ufike ube necala betha abazali bakho wena mfana sakunikeza ingane sathi le ngane iyona ezohamba yokusikholelwa ebuhleni bamaNazaretha kodwa uzange uyinake le ngane noba useyayitshinga ngaleso sikhathi le ngane yokumhambuma ilapha la ekhaya konina mhlawumbe unina wathi mangabe ehlukana nawe wasethola inkunzi ethize wahamba nale nkunzi wathatha nawo le ngane bahamba bonke uma ngabe unina ehamba nale ngane unina ehamba nale ngane eyawugana nawo lapha yana le ngane angayishiyi lapha kubo ahambe nayo kwenye indoda leyo ngane leyo usuke uyinikeza ukuhlupheka leyo ngane uthi mayikhula ikhule kanjani ngoba uyinika ukuhlupheka okunguna naphakade uthi le ngane kayihambe nonina kanti le ngane ngomthetho wakhona iwumlanjwana lapha ekhaya uma ngabe umlanjwana nawe hamba uzilungise mfowethu uma ubaba wakho engasekho hamba uzilungise mhlawumbe kungenzeka umsebenzi awutholi njena ingoba umlanjwana awulungiswanga kahle ekhaya ma kunjalo phuma njengamanje uhamba uzilungise uma ubaba wakho esekhona ncela ngoba kuzofika isikhathi lapho khona kufanele uganwe wena khona njengoba ungwako malume wakho uzalelwa lapha komalume wakho uzawufika isikhathi sokuthi uganwe lezi ngane ozoyizala zizohamba zikubuza ukuthi kanti thina singabaka bani baba uzophendula uthi Nkosi nami abangibonisa ushembe ngisaphila emhlabeni ukuthi lapho bekhona uNkulunkulu akabakhumbuli ngoba yikho inhlanhla enkulu enjengalena enginayo yokuthi ngibone ushembe ngiselapha emhlabeni ayikho inhlanhla enkulu edlula leyo yokuthi ngibizwe ngokuthi ngiyiNazaretha yokuthi ubizwe ngokuthi uyiNazaretha usekhona lapha emhlabeni maningi amazwi Nkosi ayikusize nikuzwile amen